Čisto, pekno, čisto. Pišaja ide, pljava, radna ide. Mazom rohu ide s godanja. Ne bi se rekao, pišaj stav ide. Začinajmo da ničak ne dođe. Ne dođe. I spekte pišaj ide. Pekne, Alex. Pekne, Alex. To bolo pekne, Alex. Povrću. Z ústupu. Otočil. Alex, to je ono. A do strany. Otoči on. Dobre, stop. Stop. Ruku hore pravu. Jero frajeri, za bok vidi. A treningovi da. Plan. Ideš ovdje, ne čakaj. Dostani uvijek. Ideš ovdje. Buď koncentrovaný, Ajko. Ale gdje stojiš? Alex, pusti. Dolu, z druhu. Alex, to je tak. Do strany. Ne stojiš ovdje, ne. Tak, to je Krásne, Alex, to si jednotku robil, pekne. Break. Krásne, Alex. Hop. Dobre, Alex, jednotka. Alex. Pekne, povole. Ideš, do končka 10. Break, povole. A poď, Alex. Poťahni si ho. Dostar, krásne, Alex, to je jak z knižky. Krásny si to robil. A do strany. Poťahni si ho. Nestoj rovno. Nestoj, do strany, Alex. Utekáš z rohu. A tam tu bude, tu si sa mal vrátiť, s utekou. Krásne, Alex, toto bola jednotka. To bola jak z knižky. Krásne. Do strany. A otoč si ho. Ale buď koncentrovaný, hore ruky. Tak. Krásne. Alex, vidíš, jak ti to prešlo? Alex, videl si to? Uvoľni sa. A zadná, poď si ho, poťahni si ho. Pekne, Alex, krásne. Krásne, Alex, toto je ono, si opustil, pochopil si to? Toto je ono, jak škola. Zave, poď. Je čakaj.